Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar di grup keempat, halaman 15. Ada Ibu Rusmiati di Jeddah, Saudi Arabia. Silahkan Ibu dimulai. A'udzu billahi Iminash, minas Iminash. syait. Diulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, nanti tahunya ya. Bis, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Yatanaza'una bainahum. Ya tanah. Nih madnya ya. Ya tanah. Patah dengan alif, doma dengan waw mati. Bailin. Ya panjang. Yatanaza'una bainahum. Kemudian kulubuhum. Kul kulu Kulu. Ya. kulu Kulubuhum fi amrotin. Ada titiknya jadi gom. Gom protein. Ya Hum lagi. Lagi. Ulang. Kulubuhum fi ghamratin. Kulubuhum fi gomrotin. Kemudian. Lakum. Lakum dinukum waliyadini. Ulang, Pak. Lakum ya, lakum dinukum waliyadini. Boleh diulang. Lakum dinukum wali Dinukum, lakum wa dinukum lakum dinukum waliyadini. waliyadini. Dinya panjang. Lakum dinukum Dinya panjang. waliyad. Ini sama seperti pelajaran keasnan tadi ya, panjang pendek. Yang panjangnya di sama di juga ini. Sebetulnya kalau Lakum dihentikan, ini jadi sukun, jadi madari sukun. Tapi kita dibaca apa nih? Lebih enak kalau dihentikan. Lakum dinukum waliyadin. Gitu. Tapi karena kita belajar di kelompok, dibaca apa adanya. Jadi waliyadini. Coba lagi. lakum dinukum waliyadini. Bagus. Kemudian. Fatam Fadam, fatam fadam, fadam. fadam Fadam, fadam. Fadam kan fadam. fadam Ya. fadam dama alaihim. Fadam, fadam dama alaihim. Kemudian. Idza ra'auhum qalu. Idza ra'auhum qalu. Kemudian yang ini haisu, haisu. Hai hai Haisu. Haisul hai Ya. Haisula tarawnahum. Haitsu la tarawnahum. Kemudian. Libasuhum fiha kharitun. Harirun. Tuh, Iya, ada temennya kanan harirun. nih. Liba, kenapa tumben ngantuk ya ini? Bukan Eh, ngantuk pikiran, eh, Pak. Astagfirullah. tenang. Iya, tapi insya Allah Li kayak saya tadi sampaikan sama Kak Lestari Ahnan, dengan diulang-ulang ini jadi biasa. Ya, ini pembacaannya. Libasuhum li fiha harirun. Coba lagi. Astagfirullah. Libasuhum fiha harirun. Libasuhum fiha harirun. Kemudian Yauma idzin kha khasi'atun. Kho. khasyiatun. Iya. Yauma idzin khasi'atun. Yauma idzin khasyiatun.
Kemudian yang ini jahadu. Jahadu bi amwalihim. Jahadu bi amwalihim. Kemudian. Laisa lahum ta'aum. Laisa lahum ta'amun. Gitu. Ta'amun. Mm-mm. Laisa lahum ta'amun. Laisa lahum ta'amun. Kemudian. Afa'asoita amri. Afa'asaita amri. Solawatihim yuhafidhuna. Salawatihim yuhafizuna. Kemudian. Yatakha. Yatakhafatuna bainahum. Yatakha. Yatakhafatuna bainahum. Kemudian. Ala alaina hisabahum. Iya. Alaina hisabahum. Alaina hisabahum. Bagus. Kemudian ini belajar idhar mulai ini. Ada bacaan harus dibaca jelas. Silahkan nih an in ya silahkan. An in An in kayak judes jangan ditahan. An in. an Kayak an judes ya. in An in kemudian han hin han hin an on in an in. in huwa In huwa. man Kemudian. amana Man amana. Hanya panjang. man amana Iya bagus. Kemudian. an an ibadi An ibadi. Ngeden. An. Kayak keselak ya. An on ibadi. on An ibadi. on Ibadi. on ibadi Itu malif hamzah biasa ya dilatih ya. An ibadi. An ibadi. Kemudian. man man khosiya Man khasyiya. Kemudian. Ini yang mau khusus. anharon Anharon. Bagus. Kemudian yang ini. Wa minhu. Kemudian. Wa minhu. Ini yang ini. Wa minhu. Yang ini. Nggak ada yang panjang. Oh, tadi atas ini dibaca enggak ya Pak Ustaz? Yang mana? Wa in asyabahu. Fa'in asobahu iya. Baca enggak? Belum ya? Kelewat ya? Iya Oh, karena ya cuma udah. dua ini dua. Ya Allah. Oh, iya. Fa'in asobahu. Yuk, boleh. Fa in asyabahu. Dibaca tadi aso kan? Fa'in Aso. aso. Basok surat asobahu. Soalnya jangan. Fa'in. 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 Fa'in Asobahu. asobahu. Iya. Fa'in asabahu. Kemudian. Wa minhu. Wa minhu. Oh, kepikir. Ya udah, kepikir ke sini nih. Man utiya sekarang. Man utiya. Man utiya gitu. Kemudian Man utiya. man utiya. Kemudian Min khairin. min khairin. Kemudian
in hada in apa? In hada In hadza. Kemudian yang ini min haitsu. min haitsu Min haitsu. Kemudian anhuma an ain an anhuma. anhuma min Anhuma. Kemudian apa min lagi? ghairi Min ghairi. Nggak ada goirin ya, goiri. Ya. Kalau ghairi goirin dua barisnya. Ini goiri. eh, Min goiri. min ghairi Min ghairi. Kemudian an an an'amta amta. An'amta. Kemudian an hadakum an hadakum. Kemudian yun yu bun bunyanun bunyanun. Kemudian tun tunyaya dunyaya. Ini idhar mutlak ya. Harusnya idgham jadi idhar. Karena ketemunya satu kalimat. dun Kemudian sin shin sinwanun. shinwanun Iya. Kemudian kin kinwanun kinwanun. Iya. anun Kinwanun. Kemudian iya. Ini di sini habis hujan. Jadi suasana hening, sepi. Kalau jeda sedikit tertidur gitu ya. Suasananya enak, sepi, sunyi. Sunyi oh di sepi. sini panas Panas ya di ya sananya. Allah. Sini udah habis hujan. Suasananya sejuk. Nanti kapan-kapan ke Masya sini ya. Allah. Mhm. Insya Allah ya Rob Insya kalau Allah. punya rezeki ya Rob. Mudah-mudahan. Insya Iya. Allah. Kalau ke sini kan tinggal pulang Lam, aja nanti insya Allah. Kalau pulang. insya Yuk. Allah ya. Mhm. Lam. Lam, lam ahunhu, Lam akhunhu. Kemudian. au, aulatuhum, Auladuhum. Kemudian. wayan, wayan'ihi, Wayan'ihi. Itu yang panjangnya ujungnya doang. wayan'ihi. Wayan'ihi. Tadi kata Kalestari, kok susah amat? Memang susah, gampang-gampang susah belajar itu. Tapi lama-lama nanti, nih Kak, ini Bu Rosmiati juga nih, harus sering ulang-ulang ini ya. Kalau teksnya sudah Insya Allah, hafal, menentukan panjang pendek enak. Gitu. Jadi kadang-kadang insya yang Allah. bikin lama itu mikirin hurufnya, huruf apa ini? Nah, itu jadi lama gitu ya. Yang ini. Tar, tarhaquha qataratun. Tarhaquha qataratun. Kemudian Alim, nggak ada yang alim, panjang, ya. pendek semua. Alim tak. Alim tak? Iya ragu ya masih ragu. Alim tak? Kemudian In asoituhu. in asaituhu. Kemudian Kana alim. Kan, kana ya aliman. Allah. Kana aliman Khobi, khobiron. khobiran. Lagi. Kana aliman khobiron. Kana aliman khobiran. Kemudian Min min adabin alidhin. kan ada titiknya. Oh, ghalin. Ya Ayo lagi. Allah, kasfi Allah Heeh. liman kenal. Prevent toh, prevent. Hmm.
Min min adzabin ghalidhin. min adzabin ghalidhin. Min adzabin ghalidhin. Kemudian fa'aujasa. Fa'aujaza minhum Fa'aujasa minhum. Kemudian sami'un alimun. sami'un alimun. Kemudian La yazalu bunyanuhum la yazalu bunyanuhum. Kemudian fama ini enggak lihat. Fama fama lahu lahu fama lahu min hadin. fama lahu min hadin. Kemudian la'udha'u La'au la'au khilalakum. la'audahu Da'u khilalakum. la'udha'u khilalakum. La'audahu khilalakum. La'udha'u khilalakum. Kemudian wa ila Wa ila samud da'ahum. wa ila wa ila thamud akhahum. Diulang. Wa ila samud da'ahum. Iya, wa ila thamud akhahum. Kemudian yang ini min Min ilahi. Ya, ini. min ilahin ghairuhu. Min ilahin ghairuhu. Kemudian Khalau ila sayatinihim. ya. Khalau ila syayatinihim. Bagus. Kemudian Wahum yanhauna anhu. wahum yanhauna anhu. Kemudian Wayan'auna anhu. wayan'auna anhu. Bagus. Kemudian ini huruf-huruf qalqalah ya. Ada ab, aj, ad, apa, aq. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawakkaltu 'ala Allah. Ab aj Ab, aj, ad ad, ato apa, ak aq, ab ab, wa abqa wa abqa. Kemudian tub tub tub, tu tubdu, tubdu. tubdu Bagus. Kemudian hasibtum hasibtum. Kemudian aj aj, yaj'alu yaj'alu. Pendek. yaj'alu Kemudian tujzauna tujzauna. Kemudian wajhihi wajhihi. Kemudian ad ad, ad Mm. tadkhulu Tadkhulu. Kemudian qadhan jangan kodo biasa aja kodahan ya. Kode koknya bunyi ko. qadhan Jangan kodo kodehan. qadhan Kemudian wajadna wajadna. Kemudian atau apa? atau Jangan atau amahum apa au apa au amahum. Jangan au atau. Kalau atau ada barisnya apa.
At'amahum. ata at'amahum At'amahum. Kemudian. la yata la yata la yata La yatagha. Kemudian. mata mata la mata laun Matla'un. Kemudian. aq Aq. aqlamin Aqlamin. Kemudian. yaq yaqra'u Yaqra'u. Kemudian. muk muktahimun Muqtahimun. Kemudian. muktahim yab yab yab'as yab'asatka Ya ba'asaka. Ya ba'asaka. Kemudian. Susah ya. Masya Allah. Jadi. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Nanti kan Susah diulang-ulang. banget ya Ya. Allah. Ya Setelah ya diulang. ya Ya ba'asaka. ba'asatka Ya ba'asaka. Kemudian. ajma'ina Ajma'ina. Gitu panjang ya. ajma'ina Kemudian. yumdikum Yumdidkum. Ngantuk yum kayaknya. Kecapean. Yumdidkum. Ya. yum kok tahu Pak Ustaz? Ya. Iya. Yumdidkum ya. Susah ya. Yumdidkum. Yumdidkum. Didkum. yumditkum Ya, didnya kakak. yumditkum Ya. Didnya qalqalah. yumditkum Yumdidkum. yum Kemudian ha khalaqna khalaqana aq aqlamin yaqra'u muqtahimun yab'atsaka ajma'ina yumdidkum khalaqana. Bagus. Kemudian agak panjang nih. Kira dari Anan tadi. Wah, panjang Pak ya, Ari. yang bagus Pak Ari. Kalau saya Aduh, iya. ya Allah, maaf Nggak Pak apa-apa. Ari. Nggak apa-apa. Yuk belajar namanya juga. Saya Silakan. sukanya tertawa. Astagfirullahaladzim. Iya. Aj aj ajrun ghairu mamnunin. Mamnunin gitu ya. Ajrun ghairu mamnunin. Ajrun ghairu mamnunin. Kemudian. Ila. Bentar dulu Pak. Maaf ya Pak. Iya, ada apa-apa. Bismillah. Ila yaumi yub'atsuna. Ila yaumi ila 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 yaumi yub'asuna ila yaumi yub'atsuna. Kemudian fi jidha fi jidha hablun fi jidha hablun. Kemudian ala dzalika lasahidun ala dzalika la syahidun. Shin la syahidun. Shin ya. ala dzalika La lasahidun syahidun. Pendek. La syahidun. La syahid. lasyahidun Bagus. Ala dzalika. ala dzalika lasyahidun. Saja pendek. La syahidun. Ayo lagi. Kenapa hari ini astagfirullahaladzim? Domen gak apa-apa. Ala dzalika lasyahidun. Iya, bagus. Ala dzalika lasyahidun. Kemudian yang bawah. Yamsi ala batnihi Yamshi ala batnihi. Kemudian. Ada yang panjang. Hadza la syai'un ajabun. Ujabun.
Aujabun. Ada. Maaf Pak Aujabun. Ustadz, saya Iya. kalau salah itu ingin tertawa dulu. Heeh. Astagfirullahaladzim, Nanti Masya Allah. nah itu dihilangin nanti itu setan masuk nanti ke kita ya. Astagfirullah. Jadi kalau salah cepat istighfar. Astagfirullahaladzim. Hada la syai'un ujabun. Hadza la syai'un ujabun. Bagus. Terus ujab. Yaj'al. Yaj'aluna asabi'ahum Hum. ahum Yaj'aluna asabi'ahum. Kemudian waja'ala. waja'ala fiha rawasiya Waja'ala fiha rawasiya. Kemudian waqbala. wa wa aq wa aqbala ba'duhum Wa aqbala ba'duhum. Kemudian alam yaj'al qaidahum alam yaj'al alam yaj'al kaidahum. Jangan di itu ya lagi. Alam yaj'al kaidahum. Ayo. alam yaj'al qaidahum Kemudian fawasata. fa- Fawasata. fawasat Nabihi. fawasat nabihi jam'an Fawasatna bihi jam'an. Kemudian wala. wala yakhafu uqbaha Wala yakhafu uqbaha. Kemudian waqad khalaqakum. wa qad khalaqakum atwaron Waqad khalaqakum atwaran. Kemudian lam 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 idhar. yalid Lam yalid. lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Bagus. Kemudian Kayaknya Pak Ustadz juga capek tuh. iya agak tahu aja ya. Agak emang ya nggak apa-apa. Terus 2-3 lembar lagi deh. Maaf Pak Ustadz. Apa-apa. Memang les-lesan tadi yang ini hampir. Masya Allah. Tapi memang tadi kalau tadi nggak ganti baju dulu kan Pak Kales tadi baru datang gitu kan. Terus kalau nggak mulai tadi kemalaman. Iya, apa-apa. Ya. Ats. Ad, Ats. Te. Ats. At. ad, At. At. ad, Te. ad, At. At. ad, At. ad, Ats. Ya. Ya. ad. Oh, golab, Golabat. golabat, Golabat. golabat, Golabat. Ya. Kemudian. golabat, Golabat. wa ma malakat Malakat. aimanuhum. Malakat. Ini kayak gini nih tulisannya. Nih ya. Wama malakat. Tuh, malakat. Malakat jadi T ujungnya. Jangan wama malakat, malakat. Malakat, malaikat, malakat. Wa Wama ma malakat aimanuhum. Kok bisa ya? Itu tadi malakot. Iya kayaknya memang lagi kurang konsen. Habis Pak Ustadz kayak kecapean, saya juga grogi. Grogi ya. Sama-sama jadinya. Tapi untung ada rekamannya, nanti bisa dilatih diulang-ulang. Insya Allah. Wa ma malakat aimanuhum. Sekarang. Miskol dong. If. Biasa aja. Miskola. Miskol dong, miskol. Tapi S-nya cedal. Miskola. Miskola. Kemudian. Bukan. Masna wasulasa. Masna. Kayak biasa. Jadi tulisan masna wasulasa. Masna Ini mas, wasulasa. tapi TSA. Masna.
mas Masna. masna masna wasulasa. Masna wa sulasa. Kemudian Uh 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 ya. yuh yuh yuhsinuna. Yuhsinuna. Kemudian Huwa yuhyi wa huwa yuhyi panjang. Huwa yuhyi huwa yuhyi wa wa yumitu. yumitu lagi. Huwa yuhyi wa yumitu. Wa yumitu jangan wa yumi, tuh jangan diputus. Huwa yuhyi wa yumitu lagi. Huwa yuhyi wa yumitu. Kemudian Ah ahladahu. akhladahu kemudian Yah yah yahtafu absarahum. yakhtafu absarahum kemudian il Il ya il bi'idnihi. bi'ilnihi kemudian Idhum 'alaiha qu'udun. idhum 'alaiha qu'udun kemudian Ar ardun 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 kemudian ardun wa arsala 'alaihim tayran tayran. wa arsala 'alaihim tayran kemudian rizqan Iz Mm-mm. rizqan rizqan kemudian yang ini wa khalaqnakum hanya panjang. azwa Wa khalaqnakum azwajan. Nah, wa khalaqnakum azwajan. kemudian As as nasta biasa nasta'inu. as As nasta'inu nasta'inu kemudian yuwaswisu. yuwaswisu fi suduri. Yuwaswisu fi suduri. Bagus. Aduh, yang ini. Ashtatan. Astatan. Shin ya hutang tuh. Anginnya Astatan. mana? As Tapi as itu jangan gitu. Mulutnya dibuka lebar. as Ash. as Nah, itu astatan. Ashtatan tuh ada keluar. Shin. Alam nashrah. Alam nashrah laka. Alam nashrah laka. Kemudian as. Yaslaunaha. Yaslaunaha. Kemudian tasla. Taslana Naran. Ran. naron Hamiyatan. Tasla naron hamiyatun. Tan. Tan. Ayo. Tasla naron hamiyatan. Tasla naran hamiyatan. Kemudian ad'afan. 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 Kemudian kaidahum. Kaidahum fi tadlilin. Kaidahum fi tadlilin. Yadharu. Yazharu. Kemudian azlama. Adlama alaihim qamu. Azlama alaihim qamu. Maghfiratun. 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 Kemudian. La yusminu wa la yughni. Yughni.
yughni. La La yusminu wa la yughni. Coba. La yusminu. la yusminu wa la yughni. Iya, yughni. Kemudian. Af Afidatun. 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 Kemudian. La ya'uduhu Hifzuhuma. if Hifzuhuma. iftuhuma. La ya'uduhu hifzuhuma. Kemudian. Ah Ah. ahlika Ahlika. Kemudian. wa ahdihim ra'una Ra'una. Wa'adihim ra'un. wa Wa'ah. ahdihim Pendek. wa Wa'ahdihim. ah wa Wa'ahdihim. ahdihim Ra'un. ra'una. Kemudian. Al. Alqa Alqa. Kemudian. fa'alhamaha fujuraha. Fa'alhamaha fujuraha. Segini dulu. 20 berapa nih? Terima 21. kasih. 21. Takut ketiduran nanti rekamannya malah hilang. Masya Allah, mohon maaf ini. Hari ini memang agak lelah kehujanan. Aduh, jadi Dari mana Pak Ustadz? ada urusan itu yang diurus itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Yang penting bisa sehat selesai. selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Kasih Pak Ya, Ustadz. ya, alhamdulillah. Sabar terus diulang-ulang. Sebetulnya Insya karena Allah. mungkin kurang ulang aja. Ngulang lancar insya Allah. Enggak, memang hari ini betul kayak Pak Ustadz kecapean jadi sama-sama capek nggak fokus. Agak fokus ya. Ya begitu deh kadang-kadang. Sama-sama, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.